Naša potraga za srećom sve češće postaje očajnička trka za spoljašnjim stvarima, novcem, slavom, priznanjem, dok iznutra tonemo u nesigurnost, strah i lažnu sigurnost. Sve to dolazi iz stresa koji sami sebi stvaramo, iz iluzija koje nas udaljavaju od suštine. Ljudi upadaju u zamke zavisti, pohlepe, kocke, droga, prolaznih veza i bluda, tragajući za privremenim osjećajem ispunjenja. I svaki put kada dosegnu ono što su mislili da žele, praznina unutar njih postaje samo dublja. Sve što tražimo s polja zapravo ne postoji. To su senke naših unutrašnjih potreba, koje nećemo pronaći u spoljašnjem svetu. Nijedna kuća, automobil, ni društveni status neće ispuniti vašu dušu. Što dublje tonemo u iluzije, to postajemo udaljeniji od svoje istinske prirode. Ljubomora i pohlepa pretvaraju se u destruktivne navike, a privremeni uspeh vodi samo u još veći mentalni haos. I dok trčimo za tim nečim, zaboravljamo jednu surovu istinu. Nijedna količina spoljašnje moći ne može nadomestiti unutrašnju prazninu. Duša ostaje gladna sve dok ne prepoznamo da snaga, ispunjenje i istinska radost dolaze iznutra, a ne iz spoljašnjih stvari. Pogledajte živote ljudi oko sebe, oni koji glume sreću i snagu često kriju nesigurnost i strah. Tek kada se duhovno probude i kada pogledaju svoje iluzije u oči, mogu pronaći ono što su oduvek tražili. Zato stanite. Pogledajte unutar sebe. Sve što tražite je već tamo. Vaša unutrašnja svetlost samo čeka da je prepoznate. Cijeli video na ovu temu pogledajte na našem YouTube kanalu i pridružite se kolektivnom duhovnom buđenju.